دم باش تماشاوانن هجا افدم و همو دمن و خوش بن بله تماشاوانن هجا و هفته جی برنامه تگواره امدی سال پیشبری وبن هفته بوری برنامه که تیرو تجی به سه میوانن می هجا را در باز بو ایرو دیسا سه میوانن می هجا هنه که ام بن هرن او روزامه لور چوا در باز ببید برنامه مدا کی بسر بکوه و امه هینی چه ببن و امه چه زانینان به هفره ببیر بینن هون المال خو امه جلوه در میوانن خوره هیوی دارم ام روزه که خوش در باز بکن هونجا که دی بخیر هاتن هونجی بخیر هاتن سرچوان هاتن نها ایجا امه و ناس بکن و پاشه امه در بازی برنامه خوب بن بله تماشاوانن مین هجا ایروجی سه میوانن مین هجا هنه امه جماسه یکمین دست بکن و میوان خناس بکن سیاجین مرحبا تخیراتی سرچوارتی سرچوا نویم سیاجی آشپزیت کم لآمدی دیجی؟ ایت لآمدی دیجیم مالبات خورا بخیراتی ساوی سرکفتن خوازم شترا سرچوا ولی فراد کرم که هم تناس بکن از فراد مدیاکارم کار مدیه دکم و لآمدی دیجیم هروسا سرچوا بخیراتی سرکفتن شتراجی گرک سپاس ولی گلستان مرحبا شترا سرچوا اجی گلستان جامعه ما کاری حسابداری دکم جوال راجی سرکفتن خوازم باشه ام جیشترا سرکفتنت خوازن هون همو دیسا بخیر هاتنه از اینها بری هنکی بحثا برنامه ما بکم ده برنامه ما ده بگوهرینین بچوک چه بونه از هنکی بحثا برنامه بکم دوی ناوری ده هنکی امه کلاجانا خود داخلین و پاشه امه دست به برنامه خوب کن برنامه ما جسه بشام پکته بشا یکمین ده 5 پرس امه پرسن 5 پرسن امه پرسن او بشکوجن لبر و کی زو پشتی کو پرس قدیه کی زو پلیوه بشکوجه بکه مافه برسوه و یه وی به آن وی به پشتی کو ام بیشن کسک برسوه که شاش بده کسی دویم جیدکاره برسو بده کسی سیم جیدکاره برسو بده جبروه که هر کس دوی پل بشکو که بکه و پشتی کو پرس قدیه اگر هون زو پلی بکن لامبایه و پینه کوه ماسه و پینه کوه هر پرسک ما دوی بشه دا 100 پوانه و داویا بشه دا کی جان پیشباز میه کو برسوین راست دابه اگر بخوازه پرسن 100 ام جوان پرسن یعنی پوان خود کارن تکن دقات اگر وان پرسان تی درخن پوان وان 100 زیاده دبه و بوی اوای ام دست به بشاخویا یکمین بکن د بشامه دویمین ده دیسا 5% مهنه دور ده هر کس ده به هفره برسوی بدهش بروی که او بشکوکتنه به او لزگینی حوجه نکه دپه که امه بدن و هنه لسروی دپه بچوک برسوا که هنده فکرن راسته هنه بنویسن و امه وسا جوا هرسیا به هفره امه بپرسن هنه هرسیا به هفره برسو بدن بروی که او مافه و هرسیا هبه که هن برسو بدن و هرسی جید کارن برسوی راست به هفره بدن دیسا پشتیویجی برسوین پرسن 100 هنه 2% دا دیزا هیکو بخوازه هیکو پوان گرته به او بکار به پوان خو زیده بکه ده بشا سیمین ده جی بشا کاتگوریانه چند کاتگورین مهنه هونه کاتگوری هل بجیرن ده بن وی سرناوی ده کی جان پرس ایدی جوراوری هونه برسه بدن هر یک جوه ده برسه بده 2% حتی داویا برنامه ندیاره اوی چه ببیش برکو هم به پرسن 100 هم جی به حتی بشا سیمین داشت برکو پوان زیده ترن جار هی کسی که یکم وی بشا داوین ده اگر برسوین شاش بده آنجی پرسا 100 شاش بده پوان نیوو ببه پوان وان دکون و کسی که ده بی یکم از جوه کوب کلا جانم جبرکو از جی نو ویکارید که من بیشن و پشتیویش خو ادی دیار دبه اگر کی داویا روزه دا کی پوانی هر زیاده ورگره اوی مافی دگره که د داویا مهدا به شامپیون هر دو هفته دره ایجای شامپیون مه به دیار کرن و خلاطا مزن ورگره باشه؟ باشه ازش خود نافبری دا دیسا ببیره و بینم قایده و قانونا ده بشه یکم دا دمامه 30 ثانیه لوی گوره اون دکارن 30 ثانیه هم بفکرن و برسوین خود بدن و 5% مهنه که ام به هفره بینن
اوی چوا درباس به. بله تماشاوان هجا بشا یکمینا برنامه ما دست بید کن. بله تماشاوان هجا کام به هفرا ببینن جبو بشا یکم پرسا میا پیشین چه پرسه؟ جا آجالین کو قلوچین انجی شاخین وان تنن را چه تیگوتن؟ آ بل ب کول ج حمس د بش. بله سیاجین زو پیل کر تد بجی؟ ب کول. ب کول. تگوهری؟ اره. 30 ثانیه دماتجی هبو و تزو برسفدا کام بنهرن آجالن کو قلوچین وان انجی شاخین وان تنن را چه تیگوتن؟ صحت خوش برسوه که راست دست به برنامه افکر ده برسوه ویش خود زانبو از وارم با تا پرسکر حد بو گلکش خود چیروک و چیروانوک شیب تایبتی بزا کول بزنا کول ولی صحت خوش اف بش دست پوان خوار گرد اف بش بشاکو هم کلجان خول لپیتا بهیلن از پر کلن جان تزو پیل کر و تا برسوه راست شیده صحتات خوش. ام دست خو او هداینن کلکا ماسه جبو که هر کس به همان اوای دوری بشکوجه به و شانس هر کسی وکهف به. ولی برسکر حت بو دوی بشه ده هنکی لزگینی گرینگه کی کل لز دست خو بشکوجه بخه ده دمه ده او دکاره برسوه بده. ولی تماشاوان هجا اگر هونجی لمالا خو آماده بن که ام بنهرن جبو بشا میا یکمین پرسا دویمین چیه؟ بکی جانی گورت آویتن آ بومرانگ ب گوان ج تیر د گوکانی. بله هر سه تماشاوانان پیل کرن لی و هر دیه هنکی بلزگینی پیل کر بریا کو پرس تام بقده از بارم جبروی لنبایا و پی نکت دیسا سیاجین لنبایا تا پیکتی 30 ثانیه دم هیه yani fıkra mutneyeli kevan be kevan تگوهری اره باشه کام بنهرن به کوانه کورت آویتن آنا مخابن بجاره سور پیکت بله فرات ماسه تجی پیکتی از کارم بسدون بله تکاری ده کفکانی بله تبلزگینی برسفدا بله تگوهری مگوهری صحت خوش کام به هفره بنهرن به کفکانی کورت آویتن آن نا صحت خوش خوشتر سپاس باشه ام به دورتشن از هیدار میشه پرساسی دورته هبیدو که مصابه باشه صحت خوش جخوا تیرو کوان هوالن هفن شاشتی چه و بو مرانجی او تشتک مروف داویجه و مروف کفکانی جشو کور راسته ده هندره برسوی داجی او ده هندره پرسه داجی شخوا برسو هنکی هبو ده بشا یکم ده پوان هنکی هندکن لی جبو هیمبونه گاوکی گرینگه ام بنهرن که اوه چوا در باز ببه حتی داویا برنامه جوخت تو تشتک ندیاره دبکو هر تشت جنشکاوه بگوهاره بپرسه که گلک تشت بگوهارن جبرویه که اما کلجان خو بپارزن حتی داویه ولی تماشاوان هجا پرسامه دویمین جی ملپی خو هشت که ایجا ام بنهرن پرسا سیمین چه پرسه پره کاغذ جارا پیشین کینگه اولکی جان ولاتی هاتیه بکارانین 1609
دولتên Yekbûyên Amerîkayê, B 1694 İngiltere, C piştî zayînê 806 Çîn, D 1700 Almanya. Belê Gulistan şu hesabgirê karûbarê pereyan ez barim. Pırs ez nizanim lê ez ê bi texmînî bersiv bidim. Ez dixwazim bêjim A. Tu dixwazî bêjî A Erê. Dewletên Yekbûyê Amerîkayê. Erê. Te guherî? Erê. Belê temaşevanên hêja pêşvaza me ya sêyem Gulistan dibêje pereyê kaxez cara yekem di sala 1690 de li Dewletên Yekbûyên Amerîkayê hatiye bikaranîn ka em bi hev re binêrin rast e an na. Xabin masaya te sor pêket. Texmînî bersiv dabû. Hinekî dema hebû 30 saniye dema we heye ji Ya esl erê min hinekî acele kir. Erê. Hinekî ev ji kelecanê ez barim. Erê. Îca masaya siyajîn pêketiye em ji siyajîn pirsin li gor te pereyê kaxez cara pêşîn li ku derê hatî bikaranîn. B'yê û D'yê de diçim têm lê ez pir kelecanim rastî jî ez bên B. Tu dibêjî be. E. Te guherî? Erê. Belê bînerin hêja mêvana me ya yekem siyajîn jî dibêje vebjêrka B. Ya Almanya. İngilîstan 1694 İngilîstan dibêje ka em bi hev re binhêrin pereyê kaxez cara pêşîn li wir hatî bikaranîn an na. Bixabin masaya te jî sor pêket. Belê Ferhat ew jî pêl pişkojê kiriye îje dora te ye tiye çi bêjî? Çek bir şans çêbû ji ber ku nîvî nîvî mama. Eyvallah. Ez ê ji bêjim Çîn, ji ber ku di hişêm da Çîn maye lê dibe ku xelet bêje. Ez dibêjim Çîn. Belê te guherî? Min guherê. Baş e saet xweş. Ka em bi hev re binhêrin pereyê kaxez cara pêşîn di sala 806 de li Çînê hatî bikaranîn an na. Belê saet xweş. Rast e. Ev şansî nîvî nîvî wem bêje. Wek joker. Şansê te ji sedî 25 derketibû ji sedî 5 û hinek ew bihîstina te jî ew agahiya te jî kir ku tu rast pê derxî bijî. Spas. Belê temaşevanên hêja me kelejana xwe hêdî hêdî li pey xwe hişt niha ji bo beşa yekem pirsa me ya çarem bila bê. Wateya pH ya li ser şûşeyên avê çi ye? A. Asta asîdê, B. Asta karbonê, C. Asta oksijenê, D. Asta azotê. 30 saniye dema we heye. Belê Gulistan beriya we her duyan pêl kir. Wateya pH ya li ser şûşeyên avê çi ye? Pirsa me ev e. Ez dixwazim bêjim C. Tu dibêjî C asta oksijenê. Erê. Belê hîna 15 saniye dema te hebû te vebjêrka xwe got. Erê. Te guherî? Erê. Başeka em bi hev re binhêrin wateya pH'yê ya ku li ser şûşeyên avê ye çi ye? Mixabin asta oksijenê diyar nake pH. Siyajîn te dîsa pêl kiriye. Belê. Ez jî 30 dibêjim saniye dema te heye. asîdê. Asta asîdê tu dibêjî. A. Te guherî? Erê. Belê temaşevanên hêja pêşbaza me ya yekem siyajîn dibêje wateya pH ya li ser şûşeyên avê asta asîdê ye. Vebjêrka Ayê hildibijêre ka em bi hev re binhêrin A bersiva rast e an na.
ساعت خوش سپاس تراس برسفدا نه بشامه یکم هدی ام بداوید کن تشتکی کون بیجن چواد چه کلجانا و دانیه ام بمراخن ترسا و زیده اینا بویه دوام که خوشه خویشه لی تو هیمبویش خو هیمبوی یعنی جبه کاری روزنامه‌وانی و مدیاکاری خوشه بچک دیتنامه کیمه از دما دخوینم بچک دور دبینم جبری میوپم از هول دادم هنکی هدی بخوینم و جارنا از وسط دوباره جیت کم لیز نخوازم زیده دنگ بکم حشیوات هفله ببه باشد جبوتا چوا در باز به گلستان از پر کلجانم جبر بهرتم شاشن برسف dedim. تو پر آرام دخویه غم نینه براستی وکم اگو باشا یکم هینا باشا هیمبونه دو باشا دویم و سیم ده هم پوان زیده ترن هم جی هر کس به هفرش برکو برسف دده آنجی کاتگوریا خو هون هل دبجیرن هنه کی دی شانسی و زیده تر دبه جبو و اویز بارم هیسانتر به جبر و یکی قط غم نینه ام کلجانا خو بپارێزن لێبرا کلجانا me zora me nebe. Belê temaşevanên hêja heger hûn jî li cihê xwe amade bin li ber ekranên me amade bin ka em binêrin ji bo beşa yekem pirsa dawîn çi ye? Di xwezayê de kemosentez ji aliyê kî janîve tê kirin? A. Vîrus B. Rûwek C. Bakteri D. Mirov 30 saniye demaveye siyajin pelkirpeşiye از باورم ببک آ نواد آیو دیده چوماتم لذت بیم آ تدبیجی آ تگوهری؟ اره بله تماشاوانین هیجا میوان آمد بیجی آ که ام به هفره بنهیرن و بجیر که آ ویروس و بجیر که راسته آن نا خابن و بجیر که راست نینه فرات تا پیلکری بله از دبیم جه باکتری تدبیجی جه باکتری 30 ثانیه دماته هبو لیته هی وقتی ما بود لی ببوره مگو کی وقت خلاص ببور نه یعنی اول وقت مگو کی جبو ما همون هرسیا جبو ما یک 30 ثانیه نه کو دروازی پیشواز اکتی دبی دی سری ده دست بید که وقت ما برسودا چنین تا برسودا تا گوری اره ای باشه صحت خوش دخوازای ده کموسنتز جالی باکتریه و تکرن آننا که ام بنهرم صحت خوش باکتری کموسنتزی چه که نوسا من شاشیدی خواند خو کموسنتزی ده بدوی به رونایی جیتنه به هزار رونایی جیتنه باکتری و یکی پیک دینن ولی ام هاتن داویا بشاخویا یکمین نها ام پیشیه لپوانین خوب نهرن که و چخص پوان گرتیه و پاشه امل سر پرسنسه دیست با آخوان نها لگور انجام و بشه پیشوازم یکم سیاجین 200 پوانه وی هیه پیشوازم دویم فرات 300 پوانه وی هیه پیشوازم سیم گلستان مخابن پوان هینا نگرتیه لگور و تابلوی نها مافه دو میوان مهیه که پرسن سدی ست بخوازن بوان پرسن سدی ست اگر هم بخوازن و اگر هم راست درخن هون دکارن پوان خود دقات بکن اگر هون شاش برسف بدن اف پوانی که وگرتنه نیوید بن لدیسا مافه وهی هم وبجیر که کدی بیجن اگر او راست به پوانی و دیسا تیسر کیسا بری اگر شاش به جاره کدی نیوید به نه از جواب پرسن هون دخوازن که پرسن سدی ست هم جواب پرسن یا نه از بفکرم این که نه برای دمیدات نوه از دخوازم بجربینیم که پرسه وچنه خازی بجربینی باشه میوان می دویم
فرات خواست که پرسا سدی سد ببینه ام جی براستی مراق دکن کاد هندر ایوان ظرفین رنگین ده چه پرسنه نه از وان هر سه ظرفان پیشبری بکم نشانوی بدم کی جان رنگی بخوازه پرساد هندر ایوه ظرف ده همش تا بپرسم جوان رنگا هل بجارتن زحمتش بک رنگ کردانه ناب مرو اون جاب جدا جیب که لیدوین کرد صور حز دکن اجید نوبر صورو کشک داد بینم لی جبکم کردنم یاراده بجن صور لا صور به پنج قرشی زیره به ای باشه ساعت خوش کام به هفره بنهرن پرسا دهندره ظرفا میا صور ده چیه ناوی کیجان ولاتی بنگه ها خواه جپیوا سپی وردگره A. Mısır B. Ürdün C. Lübnan D. Cezayir Dipirsen destûra te hebe ez tiştekî biçûk bibêjim bi bîr jî bixim dipirsen sedî sed da em bi demê we sînor nakin hûn dikarin têra xwe bifikirin bêhna xwe fireh bikin û ji serê bernameyê heta dawiya bernameyê du jokerên her pêşbazek me heye her pêşbazek me dikare du jokeran bikar bîne bi serî de belkî ji bîr kiribe ez bêjim ev joker yek jê hûn dikarin pirsa xwe biguherînin yek jê jî hûn heger di nava du vebjêrka da mabin hûn dikarin bibêjin ku em dixwazin du vebjêrkên şaş jê biçin lê ev jokerê xwe wek min got hûn dikarin ji niha heta dawiya bernameyê bikar bînin tenê du mafên we hene her yek ji we êdî bawayekî stratejîk di beşê duyem û sêyem de puan ji ber ku zêdetirin carinan pêşbazên me dixwazin jokerê xwe biparêzin ji bo beşê duyem û sêyem îca min got ez vê jî bi bîr bixim û hinekî jî demê bidim Ferhat ku têra xwe bifikire Ez pirsek velatî yanî kes behsa kes an velat dike duê de çekman navê kîjan welatî bingeha xwe ji peyva spî werdikire navê welat navê velat navê welat bingeha xwe ji peyva spî werdikire A. Mısır B. Ürdün C. Lübnan D. Cezayir ev pirsekê hinekî ya divê mirov bûyî zimanî baş zanibe ya jî pirsekê hinekî spesîfîk e divê ku mirov bihîst dibe carekê dîtibe li cihekî tu dixwazî te dikarî bi deng jî bifikirî carinan ez bim gelo çima ji wan re spiyê ku bikaranî be mesela navê wanên biyanî jî ez fikirîm şek navbera Lübnanê da diçim ji Ürdünî re jî dibe ku bêjin lê piranî welatîn Ürdünî jî ew jî biçekî çermraşî têne hesabkirinê gelo ji cilê wan ji şaşkê wan çima ji wan re yanî peyva spî bikaranî ne biçekî têda dibînim yanî heşim tevliyev dibe welî pirseke divir de hinekî spesîfîk e niha joker bikar neynim naxwazim joker jî bikar bînim lê dixwazim bersivayê jî bizanim bi rastî ez bêjim Mısır tê bêjî Mısır te serî de te fikirî te got min got ji ber ku Lübnan jî tê hêşê min navên wanên yanî ne ku em bijin bi Tirkiye jî bi Kurdî navê wanên eslî jî ez biçek fikirîm û mesela çima peyva spî werdigire dû de biçekî ev mam yani gerek wateyekî hebe ku ji wan re spî bikaranî bin yani Lübnan jî deşîm da çû lê Mısır daha giraniyat vî dawî ê baş e te got erê erê baş e temaşevanên me yên hêja ez bawerim hûn jî li ser li malên xwe li ber ekranên xwe meraq dikin ka gelo bersiva vê pirsê çi ye ka em bi hev re binhêrin bi bersiva rast a ye an na bixabin anî ne niha puanê te daketin nîvî puanê te 400 bûn ê te divê beşê de girtibû daketin nîvî bû 200 eger tu bixwazî tu dikarî vebjêrkeke 300 bû hat Bu 150 sanki.
محاسبه داشت حسابدار بله نه دبشا یکم دا تسیست پوان گرت بو پوانت داکت نیوی مخابن بو 105 اگر تو بخوازی تو کاری و بجر که کدی بجی اگر راست به اوی پوانت دی سوارن سر کیسا بریه اوی به 300 اگر که شاش به اوی 105 جی به نیوی به 75 ادی تو کیف آخوی یعنی هیچی داشتیم دا یا کد دو هم ما با او دوچه اگر او در که وزیر بچه کی وجم چه ما تسک داوی نگود بلا بج بکو یعنی پیشبیر که از دوازم پرسانجی بزانم جبری دوازم جیجی بکار بینم تتخوازی و بجر که کدی بجی و تدبجی جه اره تگواری مگواره باشه که ام به هفره بنهرن لبنانه ناو خواه ج رنگ سپی گرتیه آن نه ج پیوا سپی گرتیه آن نه صحت خوش راست خلاص کر دسری دا جی لبنانات بویشی من داوی بچک مصر جبر چون دیرو کوانا کهون کد هشیم دا تشتمانه جی شاشکی وان جلی وان جی عبای وان پاشی من گو مصر لیا سری که از فکرم لبنان بو بله تبدنگ جی گوت راستی افتشتکی خوشه تخواست کلجانا پیشبازی لگل که پوانه تیه هری زیده بونجی تخواست که تپرسه ببینی و کلجانا خواه نکی زیده بکی تش ریسکی جی حز دگی ریسک خوشه ای باشه ساعت خوش از دیسا ببیرا و هر سیان بخم جه سر برنامه حتی داویا برنامه هر یک جوه دو مافن وین جوکری هنه هر دو جوکر یک جه هندکارن پرسا خواه بگوهرینن پرسا کهاتی پرسین یک جه جی هندکارن دو و بجر کن شاش جه بچن شانسه و اشتدی 25 دردکه و اشتدی 5 بوی آوایی از ویاج ببیره و بخم بلی ساعتا و هر سیان خوش بشامه یکم ملپی خوهشت که ام بنهرن ده داویا و بشه ده روش چیه؟ روش پوانان چیه؟ پیشبازمه یکم سیاجین 200 پوان ورگرتیه فرات 300 پوان ورگرتیه گلستان مخابن دوی بشه ده پوان ورنگرتیه ایجا که ام به هفره بنهرن ده بشامه دویم اوه چوا درباز ببه ولی بریا که ام دست به بشه بکن از هنه کی بکرتاسی دیسا جوارا بحث بکم ده بشه دویم ده جی دیسا 5% مهنه لدوی بشه ده ما في هر کسی هیا که برسف بده او دپن بچوکن لبروه هونه دناوا 45 ثانیه یانده 45 ثانیه دماوه هیت و بشه ده هونه و بجیر که هند فکرن راسته لسر دپن لبرخوا بنویسن و باشه اما به هفره بنهرن که کیجان راسته لگل و دیسا داویا و بشه ده پشتی 5% دیسا ما في ویش 300 هیا هوالن کو پوان گرتبن د داویا بشه ده بخوازن کو پوان خو زیده بکن دکارن دیسا ظرفان هل بجیرن پوانن خو زیده بکن پرسنج 300 بخوازن و هر یک جوه دو جوکرین وهنه و بشه یکم ده بکارنانی جوان دو جوکران یک هونه اگر هم بخوازن هم پرسه نعجبینن نخوازن برسف بدن هونه بیجن پرسا خو هم دخوازن بگوهرینن جوکر دویم جی اوه که دو و بجر کن شاش ام جه دبن شانسه وش 125 درد که وش 105 باشه؟ باشه بله تماشاوان هجا اگر وجی جه خو گرته به هونجی به هوالو هوگرین خورا دوست و جیران خورا هونجی بخوازن ببن شریک و برنامه و کلجانه بشامه دویم دست بید که کام به هفره بنهرن جبو بشا دویم پرسا یکم چیه؟ جسدی 7 اتمسفر آزوت پکته لی گیانور نکارن آزوت راست ورگرن و سابه ده گولک سور آزوت چه ورگره آوا نواله ب گیای مرگه ج
خویا گور ده گوشت برخه 45 ثانیه دماوه هیه اون دکارن تیرا خو بفکرن و بجیر که کون دفکرن راسته لسر دپین لبرخواه بنویسن جسدی 78 اتمسفر جا آزوت پیکته لی گیانور نکارن آزوت راست ورگرن و سابه دی گولک سور آزوت جا چه ورگره آوا نواله به گیای مرگه جه خویا کور ده گوشت برخه 5 ثانیه دماوه هیه ادید وون برسواخ بنویسن بله هر سه میوانن ما ده پیخورا کرنه آماده نه کام بنیرن میوانن ما چه برسودانه بله میوانن ما نویسینه میوانای ما یکم گوتی جه خویا کور میوان دویم گوتی آوا نواله میوان سیم جی گوتی آ دو میوانان گوتنه آ میوان کمه جی گوتی جه کام به هفره بنهرن برسوا راست کی جانه یه مرگی مخابن هر سه میوان انجی برسوا شاش تابو شما یا بله خود وبجرک بجند وبجرک ده هنگ جیم روفت کاری جارنا دورده دما و هنگی زیاده تره هند کارن وسا وبجرکن کو نابن جی درخن و چخه شانس و زیاده تر دبی وقت مینا کم بجند گل کاسور خو گوشت برخه نخوی نسا او وبجرک خوش بنید چه و گیای مرگی آجال پدوی آخویا آزوته جه گیا دگرن برسوا راستشی گیای مرگی بو غمنی نه تشنابه هینا 4 پرسه دی هنج بو وی بشه وش بو وی بشه هر پرسک هر برسه که راست 200 پوانه لوی گوره او جید بیراوه دا ببلا ولی تماشاوانن هجا پرسامه یکم مخابن میوانن ما برسوا راست ندان کام بنهرن جبو بشا دویم پرسا دویم چیه؟ ماده چای یا کارتکر کی جانه؟ آ. پروتئین ب. کافئین ج. تئین د. ویتامین 45 ثانیه دماوه هیه دیسا ماده چای یا کارتکر کی جانه؟ آ. پروتئین ب. کافئین ج. تئین د. ویتامین اری 15 ثانیه دماوه هیه شبر یک دما مبقده هر سه میوان مجی و ده پخور را کرنه که ام بنهرن چه برسفدانه و پرسه هر سه میوان مجی گوتنه ج. تئین ماده کارتکر یا اندر چای ده ولی تماشاوان هجا که ام به هفره بنهرن ماده کارتکر آ ده چای ده تئینه یان تشتکی دنه ساعت باش و هر سیا پوان خواه ما هر سیا گرت نه بله هر سیا خوشیا و بشه جیه و ما فی هر کسی هیا برسه و بده و هر سیا جی برسه و راستا کافئین
تو هنکی بدنگ فکری یا ببورین با که تو کپیای ندی جیرانی خود و بشه ده هنکی دل خود داویلی های بوم منیری کافین کلگم قهوه دانه ده هی تین جی دشبه کافین براستی او جی یعنی شاشیتین کی دشبه که او جی باندورا کل سرمروان چه دیگه هنکی دشبه و لیاد هندره چای ده ماده کارتکر تینه بیتر ام تشتگدن هیم بون خو د سری برنامه دا جی محسوس دا مگو امی هم زانین خو بیر بینن هم جی به هفره هینی تشتین نو ببن باشه بله تماشاوانین هجا که ام بن هرن جبو بشا دویم برسامه سیم چیه؟ چاو جی چاوان شرم دکه خال 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 گوران نرم دکه کیجان ته جه والا آ دزی ب درو ج راستی د برتیل 45 ثانیه دما وهیه چاو ج چاوان شرم دکه خال 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 کوران نرم دکه کیجان پیف ته جه والا آ دزی ب درو ج راستی د برتیل برتیل چیست؟ گوتنه که پیشیان آخاشه که راست وان روژان زیده جیته بکارانین بله 10 ثانیه دماوه مایه 4 3 2 بله دم قدیه کام بنهرن میوانین ما پیشبازین ما چه برسف دانه ویرس پرسه بله میوانین یکم و دیم گوتنه جه گلستان جی گوتیه به کام به هفره بنهرن چه گوران نرم دکه برسی و راست ده بو برتیل تهنه که بدنگ جی تفکری برتیل رشوت چاو جی چاوان شرم دکه تشتکی خرابه لی گوران جی نرم دکه نکت پیرم اف گوتنه که پیشیانه بله چاوش چاوان شرم دکه برتیل گوران نرم دکه ام هینی تشتکی دبون دوی برنامه دا دوی پیشبازی دا کس نخسره هر کس تشتکید که بری که خواه حشی خواه براستی من واقعا برتیل زانم و لی از به فکر گیدن چون برسوا ویتشته یعنی چاوش چاوان شرم دکه تشو کس فکریم راستی کوران نم دکه دما مرف راست باخفه و دمی yani dilji mesela nemde be, ruji nemde be, kevin az usa fikrim ji beriz xalat şum. O mesela çav çavan şerm dike, o bertil ve Kur'ani qaşo bawaya ki ve şarite dain. Ji ber ku her duali jî zanit tiştekî xerab e, nav çavê hevnan herim lê bertilê didin jî. Belê xem nîne hîna gelek pirs li pêşiya me hene, em bi hev re binêrin ka ew ê çawa derbas bê. Belê temaşevanên hêja ka em bi hev re binêrin pirsa me ya dorê de ji bo beşa duyem çi ye? Kîjan çem ji Kurdistanê dizê û dirije deryaya Spîn an jî deryaya Navîn. A. Ceyhan B. Asî C. Erez D. Ferat 45 saniye dema we heye me ji we pirsiye pirseke erdnîgariyê ye me gotiye kîjan çem ji Kurdistanê dizê û xwe digihîne deryaya Navîn an jî deryaya Spî. A. Ceyhan
ب آسی د ج ارز د فرات. ده ثانیه دماوه هیه. بله دم خدیه کام به هفره بنهرن میوانین ما چه برسف دانه و پرسه. میوانا ما یکم گوتیه ده گوتیه فرد ترجه دریه ناوین. میوانین ما دویم و سیم جی گوتنه آ گوتنه جیهان جو کردستان دزه و خادگین دریای ناوین دریای سپی. بله تماشاوان هجره از باورم وجی بریارا خدایه وجی برسوا خو آماده کریه که ام به هفره بنهرن کی جان برسف راسته. برسوا آ جیهان جو کردستان دزه فرات شخو ناگیجه دریه سپی. جیهان جو کردستان دزه جالی امبیجن روژاوای کردستان جالی گرگمیوان دزه و ادنه دا خودگینه دریه سپی. ساعتا و خوش باشه تماشاوان هجا دوی پرسه داجی دو میوان ما برسوا راستان که ام به هفره بنهرن پرسه دوره ده چیه؟ ناوی پیوین که روشا تشتان آن کسان دیار دکن چیه؟ آ. نافدیر ب. رنگدیر ج. جیناوک د. خزینه 45 ثانیه دماوه هیه پرسه که ریزمانی ناوی پیوین که روشا تشتان آنجی کسان دیار دکن چیه؟ آ. نافدیر ب. رنگدیر ج. جیناوک د. خزینه 15 ثانیه دماوه مایه بله هر سه میوان مجی ده پیخو آماده کرنه که ام به هفره بنهرن چه برسف دانه و پرسه. میوان مایه یکم گوتیه آ. نافدیر میوان دویم و سیم جی گوتنه ب. رنگدیر. بله تماشاوان هجا اف پرسه که لسر ریزمانا کردی بو که ام بنهرن برسوا و پرسه رنگدیره آن نافدیره. بله ساعت خوش رنگدیر ناوه کی دیه رنگدیره هیه هوالناف نفسه هوالناف اره باهتا گوتم بلکه هنه که هسانتر بویش بوه هوالتیا ناف دکه روشا نافدیر دیار دکه باشه 5% خوشی ملپی خوهشت بشامه دویم به وی آوایی بداوی بو که ام به هفره بنهرن ده داوی آوی بشه روشا پوانان چیه؟ ولی سیاجین 400 پوان ورگرتیه فرات پوان خوکریه 900 گلستان جی برسف دایه 3% و پوان خواه کریه 600 نها جبرکو و هر سیان دوی بشه ده برسفین راست دان مافه و هر سیان هیا که هون پرسنج 300 بخوازن اگر هون پرسنج 300 بخوازن و راست ده درخن پوانن کو و دوی بشه ده گرتیه دقات دبن اگر هون شاش برسف بدن او پوانن و نیوی دبن لی مافه و جارک دی برسف داینه هیا نها از اجوا بپرسم یک بیک که هون پرسنج 300 دخوازن یا نه ماموسته دما که ام بخوازن 300
ام جوکری خود کارم بکاربینن دپرسن سدی سد دا هون دکارم بکاربین بله بگرم باشه فرات دیزا دخوازم بچربینم خوازی بله باشه گلستان اجد خوازم مامست باشه هر سه میوان مجی دخوازن که پرسن سدی سد ام جوان بپرسن اف پرسن سدی سد دکارن هر تشتیش سدی سد بگوهارینن روشه او تابلویا که مگاوک بری دید سدی سد بگوهارینن بلین ها دیسا سه ظرفین مهنه سه رنگین خوش ام از یک بیک شوه بپرسم کی جوه کی جان رنگی هلد بجیره و ایدی هونو شانسه خواه چه پرس ده هندره وی ظرفی ده هبه او پرس شوه به پرسین پیشی از سیاجین بپرسم تدخوازی ام پرسا ده هندره کی جان ظرفی ده شته بپرسم کسک باشه تدام الدست در سفدا قید تشکر جاره که گوتبو بله تماشاوانن هجا که ام به هفره بنهرن پرساش سدی سد آجبو سیاجین چیه؟ برهما بناوه دیالکتیکا خوازای دیالکتیک در ناتور یا کی جان رامانوریه آ اریک فروم ب فردریک انگلز ج اوگوست بابل د ادوارد برنستین ده پرسن سدی سد ده ام و بدمه سینور بسینور ناکن و کارن تیرا خو بفکرن و از دیسا ببیرا و بخم که ما فیوه جوکره هیه اگر هم بخوازن پرسه بگوهرینن و دکارن جوکره خوب کار بینن جوکره که وی دیجی اوه که دو و بجیر کن شاش جیدش ایجاره سیاجین تدکاری بدنگ جی بفکری لگورته برسوا وی پرسه يعني هاد فكرة متنايز نظام براستي يعني عليكم دیالکتیکا خوازای برهما بناوه دیالکتیکا خوازای دیالکتیک در ناتور کی جان رامانوری نویساندیه فرات ام کارم برسه بدن؟ نه تنخواهی دیاره کتب برسه دزانی پرسا سیاجینه یه دور ده هنه کی فاکتورا شانسه هیه جار هیه پرسین کمروف دزانه جه پیشباز دم را دیچن جار هیه پرسین کمروف نزانه جمروفان را درتین ماموسم کارم جوکر خسری دا بیجم یا از برسه بدم داویه نه تو کاری جوکر خو یعنی تو بخوازی بکاربینم اگر تو نخوازی برسه بدی تو کاری بیجی از خوازم پرسه بگو هرینم آنجی دو وبجر کنشاش یارم و چخه حوجه نکت برسه بدی وی پرسه تو خوازی جو کاری خوب کار بینی اما پرسه که نوشته پرسن آنجی اگر تو نابرا دو وبجر کنده مابی دو وبجر کنشاش او حوالین ما جه ببن از جوکر بکار بینیم یعنی تی جوکر کی بکار بینی کی جان جوکر خودت خوازی بکار بینی دو شاشم جه برسیارن شاش ام درخم دو وبجر کن شاش تو خوازی که ام جه در بخم تگواره؟ اره باشه میوانا ما دنابرا دو وبجر کن دمایه دخوازه که ام دو وبجر کن شاش جه ببن جوکر خوب کارتینه قبل حوالن ما دو وبجر کن شاش جه ببن چه دمینه وبجر کن آ و جه جه چون به فردریک انگلز و د ادوارد برنستین مان ایجا لگورته برهما بناو دیالکتیکا خوازای جوان هر دویان که نویساندیه از نخوازم ریسک بکم لی یعنی تو برسه که شاش بدیجی تو وبجر که دی ببیجی شخو پوانه تا دیساته سر کیسا بری کیسا بر نه از جوکران این کارم دبرادا کار بینم نه ایدی تجاره که دو وبجر کشه برن از دبیم ده تو دبیجی ده یعنی اوج مرا خود سپری شانسه خواه نسکیته یعنی براستی جه فکرم تنیه دبیم ده باشه
سیاژین دبێژێ دێ ئەدوارد بەرنستین کام bi hev re binêrin bersiva vê pirsê dê ye an na. Derbasî be. Şansê te bersiva vê pirsê Engels bu. Frederick Engels. Belê mêvanê me duyem Ferhat jî gotibû ku ez dixwazim pirsa sedî sed ji me bêpirsîn. Niha du zerf mane sor û zer. Kîjan zerfê dixwazî? Ez jî fikrim ku bêjim kesk lê kesk çû ve dibare sor be. La dîsa sor ve tu dibêjî. Baş e, kam bi hev re binêrin pirsa di hindirê zerfa sor de çi ye? Kîjan ramanwer wek bavê zimanzaniyê tê binavkirin? A. Noam Chomsky B. Roman Jacobson C. Konrad Düden D. Ferdinand de Saussure. Dîsa ez bi bîra te jî bixim, du heb jokerên te hene û em bi demê jî te sînordar nakin. Tu dikarî têra xwe bifikirî û li wê gorê bersiva xwe bidî. Kîjan ramanwer wek bavê zimanzaniyê zimannasiyê tê binavkirin? A. Noam Chomsky B. Roman Jacobson C. Konrad Düden D. Ferdinand de Saussure. Ez di nava du heb navan da mame ez barim vê carê jî yok ez serî de fikrim wê derkeve lê naxwazim tekim rîskê. Ez jî dihebê şaş jê bibim. Tu jî dixwazî jokerê xwe bikarbînî û du vebjêrkên şaş jî herin. Te got erê? Erê. Baş e, mêvanê me duyem Ferhat jî dibêje ez di navbera du vebjêrkan de mame dixwaze du vebjêrkên şaş jê biçin. Bila hevalên me du vebjêrkên şaş jê bibin. Vebjêrkan A û B'yê jê çûn di destê me de ma Konrad Düden û Ferdinand de Saussure. Ji van her duyan kîjan ramanwer wek bavê zimanzaniyê tê binavkirin? De. Tu dibêjî de. Belê. Te got erê? Erê. Baş e, pêşbazê me duyem Ferhat dibêje Ferdinand de Saussure wek bavê zimanzaniyê tê binavkirin. Kam bi hev re binêrin ev rast e an na? Belê sihet xweş. Chomsky ji xwe ji ku kîmyager bû ew jî sandibû min zanbû ku ewnîne ya ku jê çû jî min zanbû ewnîne lê mixabin dûdem piçek hişê min tevliyev kirbû. Belê. Chomsky ji xwe hîna dijî jî Hêr dijî jî û xelat jî wergirtibû. Zimannasekî baş jî tê zanîn. Neşaş bim li ser beşa kîmya bîne wisa? Yani wek zimanzanekî gelekî baş wek filozofekî tê zanîn hîna dijî ji xwe û piştgiriyê gelek waran da dide Kurdan. Kurd wî ji nêzik ve nas dikin. Lê wek bavê zimanzaniyê nayê bikaranîn. Ev Ferdinand de Saussure di dawiya sed sala nozdemîn û di serê sed sala bîstemîn de jiyaye ji Swîsreyê di warê zimanzaniyê da gelek pêngavên yekem wî avêtiye ji ber wê yekê gelek kes wî wek bavê zimanzaniyê zimannasiyê binav dikin. Seheta te xweş te puanê xwe gelkî zêde kirin. Kam binêrin îca Gulistan ew ê çi bike? Kelejana te hinekî kêm bûye? Heval ber pirsê wan min dizanibû ez herî dikim pirsa xwe jî dizanibim. Faktora şansê di vir de heye. Ji te re zerfa zer tenê maye. Êdî em ê pirsa di hindirê zerfa zer de ji te bipirsin. Ka em bi hev re binêrin ev pirsa ku di hindirê vê zerfê de yê çi pirse?
Kîjan wek danerê ramana pozîtîvîzmê tê pejrandin? A. Walter Benjamin, B. Auguste Comte, C. Karl Marx, D. Emil Durkheim. Ji vebijêrkên li jêrê kîjan wek danerê ramana pozîtîvîzmê tê pejrandin? Ez dîsa bîra te jî bixim, du hev jokerên te hene û dema te têra xwe heye, tu dikarî bifikirî, li wê gorê biryara xwe bidî. Tu dikarî bi deng jî bifikirî, em jî bibihîzin ka lojîkek çawa, mantiqeke çawa tu dirêsî, tu bi çi awayî bi kîjan rêyê dixwazî xwe bigihînî bersiva rast. Tu bi kêfa xwe yî, çawa tu xwe rehet hîs dikî, wisa. Yani avahiya pozitivizme de cih girtiye, wisa pirsi herhalde. Belê. Ez dixwazim bêjim C. Tu bêyî ku zêde bifikirî, tu dibêjî C. Erê. Te guherî? Erê. Belê temaşevanên hêja mêvana me Gulistan dibêje ku danerê ramana pozîtîvîzmê Karl Marx e, ka em bi hev re binhêrin vebijêrka C rast e an na. Xabin sol pêket. Tenekî bi lezgînî bersiv da. çima jokere Erê. xwe jî kar Niha nanê. puanê ku te bibire? Jokerê wî jî Jokerê wî jî hebû. Joker jî hebûn, belkî xwastibe ez ew jokerê xwe bihêle ji dawîn. Belê niha puanê ku te di beşa duyem de wergirtin, daketin nîvî. Erê. Niha mafê te heye, tu bixwazî tu dikarî dîsa bersiveke dî bidî, eger şaş be dîsa ew puanê mayî dibin nîvî, eger rast be tê serkeysa berê, wek berê çê dibe, tu bi kêfa xwe yî, tu bixwazî tê bersiv bidî. Vebijêrkeke şaşê çû, niha şansê te 825 derket 830 û tiştekî. Kîjan wek danerê ramana pozîtîvîzmê tê pejrandin? A. Walter Benjamin, B. Auguste Comte, D. Emil Durkheim. Yani der heqê pozitivizmê min xwandina kirine lê yani ev navê pir wisa bi navdar min bihîstine. Ez dixwazim vê carê jî bêjim D. Tu dixwazî bêjî D. Emil Durkheim. Te guherî? Erê. Erê. Belê mêvana me dîsa xwest rîsk bigire ka em bi hev re binhêrin bersiva vê pirsê vebijêrka D ye yan na. Mixabin bersiva D'yê bersiva rastîn bû. Dîsa ez Ez heman dibêm tiştî niha bêjim. teqez B ye. Teqez B ye. Navbera wan her diya da mabûn. Ez bi rastî jî her tim çavêm diçû B lê min ez jûr min rêya xwe zêvirand. Ez dibêm B ye teqez. Faktora şansê hebû, şansê te piştî neda te. Erê. Teşnabê xem nîne. Belê mêvana me dîsa dixwaze vebijêrkeke dî bibêje û wî carê dibêje B. Auguste Comte ka em binhêrin danerê ramana pozîtîvîzmê ew e yan Walter Benjamin e. Saet baş. Spas. Rast derket. Di vê beşê de pirsên sedî set hinekî zehmet bûn a pirs yani te pirsên her duyan dizanibû pirsa xwe de hinekî meseleya şansê piştgiriya te nekir. Berdewam dike. Mixabin. Baş e. Tişnabê wekû me gohîna beşeke qerasel pêşiya me ye û di vê beşê de hinekî din hêza we zêdetir e ji ber ku di vê beşê de
کاتگوریان مهنه و هونه کاتگوریان خو هل بجیرن هند کیجان بشه دا بخوازن اوی پرس جور وره جورا بریو کام دربازی بشه سیام ببن کام به هفره بن هرن روشا ما چیه پوانن ما ولی سیاجین 300 پوانه وی هیه فرات 1500 پوانه وی هیه گلستان جی 300 پوانین وی هنه بله بشا دویم جی ملپی خو هشت دو میوانن ما جوکرین خو بکارانین هر یکی یک جوکر بکارانی یوان یک جوکر کوان مایه گلستان جوکر بکار نانینه دو مافن وین جوکر هنه کام به هفرابن هران ده بشا سیمین چوا در باز به لید بشا سیم ده بشا بشان بشا کاتگوریان دوی بشه دا 6 کاتگورین مهنه هر یک جوه از دو جاره جوه بپرسم هون کیجان کاتگوریه دخوازن هون کیجان کاتگوریه بخوازن لگور وی امه پرسه که تکیلداری وی کاتگوریه وی بشه جوه بپرسن از دیسا ببیره و بینم پیشبازمه یکم و دویم هر یکی یک جوکرک بکارانین گلستان هر دو جوکرین وی دیجه دانه هون دکارن دوان پرسان ده جوکرین خو بکار بینن هر پرسک 400 پوانه یعنی پوانه و گلکی زیدنه و دکارن گلک تشتان بگوهرینن و پشتی و بشه جی دیسا پرسن 300 هنه اگر هم بخوازن پوانن کود و بشه ده ورگرتنه زیده بکن هم دکارن دوزا پرسا 300 بکن باشه اگر کن آماده بن پرسا یکم امیج پیشباز آخویا یکم جه سیاجینه بپرسن 6 کاتگوریان مهنه از وان 6 کاتگوریان ببیجم لی ام بیجن هر کاتگوری که تکاری جاره که هل بجیری وک میناک ام بیجن تا کاتگوریا شانوی هل بجارت پرسا خویا دویم دویتش کاتگوری که دی هل بجیری نها 6 کاتگوریان مهنه از بیراوه بخم چه کاتگورینه و کی جانه هم بخوازن امه پرسه جوه بپرسن یک شانوی کاتگوریا شانوی کاتگوریا سمبولان کاتگوریا اردنگاریا کردستانی کاتگوریا انرژی دیروک و ویژه جیهانه 6 کاتگوری هنه دخوازی پرساته ام جکی جان کاتگوریه جکی جان بشه بپرسن شانو سمبول اردنگاریا کردستانی انرژی دیروک و ویژه جیهانه انرژی دیروک بله شانو به ولی تماشوان هجا اف بش که که پیشبازین ما او بخواه کاتگوریا پرسین خواه هل دبجیرن میوانا ما یکم سیاجین گوت از دخوازم جه کاتگوریا شانوی اون پرسه کجمه پرسن نها ام به هفره بنهرن که پرسا دوی کاتگوریه ده چیه؟ شانو لکوت پیشاندان آ لسر بان ب لسر دکه ج لسر سفکه د لناوا برمالی دور دا دماوه 6 ثانیه اون دکارن جوکر خوشی بکار بینه شانو لکوت پیشاندان آ لسر بان ب لسر دکه ج لسر سفکه د لناوا برمالی جوکرته پرسکو هراندنی جی هیه اسمه ده بادا ماده از ریسک بگرم 20 ثانیه دماته هیه هره هنکی دیجی بفکری از بیشم ده ب بجی به لسر دکه اگواری؟ اره باشه تماشاوان هیجا واجی برسوین خو آماده کرده هر شی خدا زلال کرده که ام به هفره بنهرن شانو لکوت پیشاندان
سپاس هنکی به گمان و کلجان بوی لی اريب خدز تبرير من راستا. بريجان من سكلجان بوم ديسا يعني لسر صفكينينه برمال جينينه لسر باني ساز شاش ماميكي میره ساعت خوش سپاس برسوا راستا شانول سر دکه تی تی. پیشاندان راست نها دورا پیشباز می دویمه سیاجینه 400 پوان خو ورگرد برسوا راستا پرسا خو ما فکیته جو کریجیه تو بخوازی تدکاری پرسا خو بگوهرینی لیز شتاجی بپرسند سری ده تدخوازی ام پرسا تاج کیجان کاتگوری بپرسند اردنیگاری کردستانه اردنیگاری کردستانه شو بله. تو فکری بوی و تا گوت اردنیگاری کردستانه بی یک دربکه ولی تماشاوانین هجا پیشواز می دویم گوت از خوازم پرسا من جه بشا اردنیگاری کردستانه به کام به هفرا بین هیران اولین ما پرسکه چوا آماده کرنش بو وی کاتگوریه کی جان پارێزگeh cîrana Çewlikê ye? A. Agirî B. Meletî C. Erzingan D. Sêwaz 6 saniye dema te û jokerekî te heye. Erdnîgariya Kurdistanê kî jan parêzgeh cîrana Çewlikê ye? Agirî, Meletî, Erzingan, Sêwaz. نقشه yani bersiv zanım iddiacı lazım xeleti bikim çünkü dibek xeleti ji cana mara çevke 35 saniye dema te heye. Evet. Gari têra xwe bifikirî. Erzingan C Erzingan Tu dixwazî bêjî C Erzingan. beli Te guherî? ere Belê mêvanê me duyem Ferhat ji bo beşa kategoriyan ji bo beşa sêyem a bernameya me pirsaxuya yekem ji Erdnîgariya Kurdistanê hilbijart û dibêje ku Erzingan cîrana Çewlikê ye. Em bi hev re binhêrin bersiva Erzinganê rast e an na? Bersiva rast 400 puanê te jî te xist Tirkê xwe ji xwe agirî gelekî li Serhedê ye Meletî li Rojava dimîne û Sêwaz jî hinekî li Bakur û Rojava dimîne. Saet xweş te nexşeya xwe çêkir û bersiva متزام rast e. Erzingan dize ez fikrim gu gelo dibek û bawekî jimkî Elaziz heye dersin me malatî gu digijen agim dit na xeletî nekim çêtir Baş e carna mirov dibêje ji ber ku mirov pirsê dizane mirov Belê. dibêje gelo ev qas hêsan normal e ji ber ku mirov baş Ji xwe jî guman dike cana. Baş e saet xweş Baştır. niha dora Gulistan e 6 kategoriyên me hene tu dixwazî deh jî jokerê te hene Evet. mêvanên dê hinekî avantaja te zêdetir e tu dixwazî ji kîjan kategoriyê em ji te pirsê bipirsin ez kategoriyan bixwînim ya Dibe mamoste. dibe şano sembol Erdnîgariya Kurdistanê enerjî dîrok û wêjeya cîhanê Ez dixwazim dîrok. tu dixwazî ji dîrokê Ere. baş e dîrok bergeke gelekî Erê. fireh e kan binêrin tu şansê xwe ew ê ji ku dera dîrokê pirseke çawa werî saeta te xweş belê temaşevanên hêja Gulistan xwest ku em ji beşa dîrokê pirsê jê bipirsin ji bo beşa sêyema bernameya me beşa dawîn pirsa yekema ji bo Gulistan ji kategoriya dîrokê ka em binêrin çi pirse manî ji aliyê kîjan keyayê Sasaniyan ve hatiye kuştin A. Şapûrê yekem B. Behramê yekem C. Hürmüzê yekem D. Fîrozê yekem manî ji aliyê kîjan keyayê Sasaniyan ve hatiye kuştin 6 saniye dema te heye û du hev jî jokerên te hene
Ez ê her du jokerê xwe jî bi vê beşê bikarbînim. Ez dixwazim vê pirsê biguherînim. Tu dixwazî jokera xwe bikarbînî û Vê pirsê biguherînim. Erê. Baş e, te guherî? Erê. Belê mêvana me Gulistan got ez dixwazim ev pirs biguhere. Tiştê ku hêvî dikir em bêjin ew pirs ji wê derê nehat. Wekû me got dîrok bergeke gelekî fire he. Erê. Ka em binêrin pirsa jokerê ji bo mêvana me Gulistan çi ye? Pirsa me ji beşa dîrokê ev e dema ku baz serî rakir li Kurdistanê kîjan hêz serdest bûn? A. Abbasî û Bîzansî, B. Emewî û Bîzansî, C. Sasanî û Bîzansî, D. Romayî û Partî. Dema ku baz serî rakir li Kurdistanê kîjan hêz serdest bûn? 6 saniye dema te heye û jokerekî te ma. Bi rastî ji ez pir kelecanim. Bila pirsên şaş jê derkevin. Tu dixwazî Erê vê jokerê jokera jî bikarbînim. Ji bo vê beşê pirseke dî jê mêj te pirsin. Her yekê we di pirsiyetên pirsîn. Erê. Ez wî jî dîsa bîra te bixem. Eger tu bixwazî tu dikarî jokerê xwe dîsa bikar bînî. 20 saniye jî dema te heye. Yani ez di navbera di Du vebjêrkan erê danîne. ez di heba de mame. Lê bila di hebê şaşê biçin. Belê mêvana me Gulistan dibêje bila du vebjêrkên şaş jê biçin. Ka bila hevalên me du vebjêrkên şaş jê bibin. Em binêrin çi diçe çi dimîne. Vebjêrkên C û D'yê jê çûn. A. Abbasî û Bîzansî, B. Emewî û Bîzansî man. Li gor te dema ku baz serî rakir li Kurdistanê kîjan hêz serdest bûn? B. Xwazim bersiv bidim. Tu dixwazî bersiv bidî û bêjî B. Erê. Te guherî? Erê. Belê Gulistan dibêje dema ku baz serî rakir li Kurdistanê Emewî û Bîzansî serdest bûn. Ka em binêrin vebjêrka B'yê rast e an na? Xamen baz bin dostik. Erê. Musa dema ku serî radike Abbasî û Bîzansî li Kurdistanê serwer bûne serdest bûne li hemberî wan serî radike. Bixabin xemnîne hîna mafê te pirseke dî jî heye. Wekû me got mafê sedî sed jî hene, mafê pirsê sedî sed jî hene. Heta dawiya bernameyê tu tiştekî zelal tune. Baş e? Niha dîsa em vegeriyan pêşbaza xwe ya yekem siyajîn. Şeş beşên me hene, şeş kategoriyên me hene. Te pirsa xwe ya yekem ji bo şanoyê bikar anîbû. Şano netê de te dixwazî ji kîjan kategoriyê em ji te pirsê bipirsin. Sembol, evnîgariya Kurdistanê, enerjî, dîrok û wêjeya cîhanê. Bila dîrok be. Dîrok. Baş e. Ka em binêrin mêvana me ya yekem siyajînê jî dixwaze ku em ji beşa dîrokê pirsê jê bipirsin. Ka em binêrin ji bo beşa dîrokê ew ê çi pirs bê pirsîn? Kîjan wek împaratoriya pêşîn a li cîhanê tê zanîn? A. Sümer, B. Babil, C. Akkad, D. Asur. 6 saniye dema te heye û jokerekî te heye garîb kar bînî.
پرسا خو بگهرنی کیژان وک امپراتوریا پیشین آل جیهان ته زانین آ سومر ب بابیل ج اکاد د آسور خوازم جوکر خوب کار بینم مامسته دخوازی جوکر خوب کار بینی پرسه بگهرنی بله اگواری اره اینا 25 ثانیه دما ته بون به بریار خدا بله باشه سیاجین دخوازه ام پرسا وی بگهرینن جخوا پرسا داوینه جبوه و جوکر خوی داوین جی بکارتینه که ام بنهرن اوی پرسا نو چه به دیسا ج کاتگوریا دیروکه ته پرساته جی کیژان برخودیر کارتاجایی یک و لهمبری امپراتوریا رومای سری هلدایه رومای هلدایه آ سپارتاکوس ب گانیکوس ج پومپئوس د هانیبال کیژان برخودیر کارتاجایی یک و لهمبری امپراتوریا رومای سری هلدایه یعنی نشاشته کارتاجیا امپراتوریا روما سری هلدایه از بیشم اللي 40 ثانية ده ما تهيأت بكيف أخوي أجل زلال بيت حشيته ده بتكاري بيجي بس خوازم بیجم بتخوزي بيجي تكي جنب بجير كيد بيجي بس بیجم آ سپارتاکوس سبارتاكوس تقواري اره باشه تماشاوانên hêja ka em bi hev re binêrin evan navên ku me hemûyan gelek caran bihîstine kîjanî ji wan ji Kartacayê ye û li hemberî împaratoriya Romayê serî hildaye. Mixabin Spartaküs nîne bersiv eger hûn bûna wê çi bigota fikreke we heye we tiştek Em karim yani Belê, bersiv êdî- diyar bibeydi yani. ji xwe Fikra min ser Pompeyosî ji ber ku divê demê de navê bajarvaniya wan jî li ser hatibû danandinê dibe ku Pompeyos be belê listan tiştek heşê de hebû من جي من دوغوت بومبيوس أزو صاد فكري belê du beşên vê pirsê hene yek divê gere ji Kartacayê bê yek jî divê serî li hemberî Romayê hilda bê mesela Spartakus rast e serî li hemberî Romayê hildaye lê ne ji Kartacayê hinek dibên ji alî Trakyayê heta hinek dibêjin ku têkiliya wî Kurda jî bi hev re heye êdî nizanim ka em bi hev re binêrin kîjan ji van vebjerkên jêrê kîjanê serî ji Kartacayê û serî li hemberî împaratoriya Romayê hildaye Hannibal. Hannibal. از نوا آیه دیده دا چوم هاتن شو ama مگو kesin yani ayı Spartakus di nav vana da yek ku herî zêde me navê اره بیستیه اوه براست û em hemû jî dizanin li hemberî Romayê serî hildaye lê wekû min got ev pirseke dualî bû ne ji Kartacayê ye belê siheta we xweş na hinek temaşevanên me xul malê quret din dibêjin her sanî me dizanin kelecana ku li vê dere em di nav de ne pir cuda ye. خطزانین المالی و برانه یک میتونی گوتن نابه، براستی جید همود بیجن براستی جید سایه یعنی belê temaşevanên me ku bixwazin vê kelejanê li vê dera li stûdyoya me bi me re bijîn ji xwe derî li her kesî vekiriye di dawiya bernameyê de em ê ji xwe bibêjin dikarin çawa xwe bigînin me û çawa werin vê dera bin pêşbazên me baş ez heta we xweş niha dora Firat e ka em binêrin Ferhat dê kîjan kategoriyê hilbijêre Enerji. enerjî te ji xwe amadekiribû Belê. şefta
باشه تگلکی به بریاری و آره بله جیانه دا جوسامه تدخوازی خوب بجربینی بله. اوش تشتکی باشه ریسکه جی حزدکی بله تماشاوانن هجا پیشباز می دویم فرات گوت از دخوازم پرسا من جبشا انرژی وره که ام به هفره بن هرن دوی کاتگوریه ده پرسا داوین جبو فرات چیه؟ انرژیا که به تفگره تشتکی درد که و حوله چیه؟ آ مکانیک ب مانیتیک ج هیدرولیک د کینتیک 6 ثانیه دماته هیه و ما فکیته جوکره هیه انرژی که به تفگره تشتکی درد که و حوله مکانیک مانیتیک هیدرولیک و کینتیک مکانیک شبه کتشتن مکانیکن یعنی به مکانیک تیب کارانینه و ماکینه طیبتی هاوی ماکینه هر چی بجیم ماکینه یعنی سیاره جی ماکینه و ماکینه این امبیرن روبوتیک اوجی تف براهیم مکانیکن شبروی مکانیک جی ده فکرم لی هیدرولیک جی اوجی رون دونه که جدایه به تفگره اوی تیب کارانینه انرژیا کو به تفگره تشتکی درد که بخوری تفگره تشتکی او بچکیم ده فکر آمده مانیتیک جدایه و کینتیک شی جدایه تفگره دا 7 ثانیه دماته مایه و جوکرکیش ده هیه مکانیک از بیجم ناوازم زده که شکل جدا فکرم مکانیک بگو مکانیک بله. بگو اره اره باشه میوانین ما فخواه جوکره بکار نانی پرسا داوین بو که جوید هات پرسین پرسا داوین بشا سیمین جبووی که ام به هفره بن هرن انرژی که به تفگره تشتکی درد که و حوله چیه؟ خواهن انرژی مکانیک نیم بود تگوت کینتیک گلستان تشتکی تخوازی بجیم Yani biyameci D'ye yani az usadı fikrim. Edbem yani bersiv de DB. برسف دبه دبه Ere. کان ها تماشاوان المجی گلکی مراخ تکن یعنی که وی برسفه نزانن کان به هفره بن هرن برسفه وی پرسه چیه؟ بله برسف ده انرژی کینتیک هر دو پیشبازندن دزانه بون هنه که در راست کاتگوری هون هل دبجیرن لی فاکتور شانسی هیا جارنان پرسن کوج فرات چی به پرسن ود زانه بو لی جارنان وها چید به غم نینه ولی تماشاوان هجا ام پرسا داوین برنامه خواه جبو کاتگوریا سیم امینها جگلستان بپرسن لی پیشی کام بن هرن گلستان کی جان کاتگوری هل دبجیره دبشه یکم دا تدیرو کل بجارت بو او نابه لی کاتگورین شانو سمبول اردنگاریا کردستان انرژی و ویژه جیهانه بخوازی هم پرساتش کی جان باشه بپرسن Sembol de be. سمبول دبه Ere. باشه جبو تبه امجی جبو مجی دبه پرسامه آماده که ام بن هرن به کاتگوریا سمبول ده پرسامه چیه؟ کاکوت سری و دو هستین درج این چپراست سمبولا چنه؟ خطره بروسکه ب چکن بیولوژیک ج خطره جعریبونه آمرنه د خطره رادیاسیونه کاکوت سری و دو هستی اندرج این چپراست سمبولا چنه؟ 5 ثانیه دماته هیه
کاکۆتê serî û du hestiyên dirêj ên çaprast sembola çi ne? A. Xetereya brûskê, B. Çekên biyolojîk, C. Xetereya jarîbûnê mirinê, D. Xetereya radyasyonê. 10 saniye demate maye. Azim bêjim D. D. Belê mêvana me Gulistan dibêje D. Te guherî? Ere. Te pirs famkirina wisa kakot ew taska serî ew hestiyê serî kakotê Ere. serî. Belê min got ez belkî bêjim taska serî ya jî em bêjin hestiyê serî, min nexwest ez heşê te tevlihev bikim. Belê temaşevanên hêja Gulistan ji bo pirsa xwe ya dawîn a beşa sêyem bersiva D'yê da ji bo vê pirsa me ka em binêrin D. Xetereya radyasyonê bersiva rast e an na? B. Bersiva şaş bû. Tu dibêjî? B. B. Çekim biyolojik. Belê. B. Tu çekên biyolojîk hûn dibêjin. Ka em bi hev re binêrin ew kakotê serî û diheb jî hestî awha çaprast li berê ne. Qete. Ka em binêrin xetereya jarîbûnê mirinê ye, çekên biyolojîk in an xetereya brûskê ye. Ka em binêrin bersiva vê pirsê çi ye? A. Xetereya jarîbûn. Jahrîbûn ne tenê senê kakot bû? Hı? Jahrîbûn. Jarîbûn kakot, jarîbûn û mirinê kakot yani mesela li ser traf Rengê wî jî şîn nebû? Yani kesk nebû? Yani li ser her qutiyekê bi rengekî cuda ez bawarim lê kakotê serî û hestiyên çeprast xetereya mirinê. Şe xetereya jarîbûnê bersiva me ya rast bû. Bence Belê insan bu. Yani yê biyolojik rengê wî zer bûn û hestî û ne tenê hestî çekidin jê bûn da lê ya ew çekez. Yani ew ya radyasyonê ji xwe em hemû diçin nexweşxaneye li her dere nexweşxaneye heye rengê wî zer û reş e. Li xetereya jarîbûnê. Belê em bi vê awayê gihîştin dawiya beşa xwe ya sêyem ka em li tabloya puana binhêran rewşa me çi ye? Pêşvaza me ya yekem Siyajînê 700 puan daye hev, Ferhat 1900 puan daye hev, Gulistan jî 300 puanê wê heye. Di vê beşê de mixabin Gulistan bersiva rast neda, ji ber wê ji xwe mafê wê bikaranîna pirsa sedî sed tu nebû. Her du mêvanên me yê dê Siyajîn û Ferhat bersivên rast dabûn û mafê wan ê bixwestina pirsên sedî sed heye. Lê ji ber ku puanê Ferhat gelekî zêde ye, eger Siyajîn rast bersiv bide jî nagîje puanê wê. Ji ber wê yekê êdî pêdivî bi pirsên sedî sed tunê ye. Bi vî awayî em gihîştin dawiya bernameya xwe, pêşbaziya me li vê dera bi dawî bû. Pêşbazê me yê duyem Ferhat em wî pîroz dikin. Ew maf bi dest xist ku di dawiya mehê de bi her du şampiyonên hefteyê dîra jî wek ji bo şampiyoniya heyvê mehê careke dî beşdarî pêşbaziya me bibe. Sehet xweş, malava, pîroz dikin em. û mêvanê me yê dî jî em wan destvala naşînin. Bi rastî kelejana we ya li vir hûn bûn şirîkê kelejana me û bi rastî pêşbaziyeke gelekî xweş çêbû û wek ku em her carê soz didin me gelek tişt bibîranîn û em bi hev re hînî gelek tiştan bûn. Têr û tu jî derbas bû bernameya me. Pêşbazê me duyem Ferhat puaneke gelekî zêde wergirt û ew maf bi dest xist ku di dawiya heyvê de bi şampiyonên du hefteyê dir re dîsa bibe mêvanê me û ji bo xelata mezin careke dî beşdarî pêşbaziyeke dî jî bibe. Em wî pîroz dikin û em we her diya jî pîroz dikin û spas dikin ji bo ku hûn hatin vê dera û em bi hev re me vê kelejana jiya û me ev bername çêkir. Em we destvala naşînin. Em dixwazin
ام بحثا زانینê dikin ji bo zanîna xwe zêdetir û xurttir bikin em van pirtûkan jî bikin diyarî ji bo we heta we xweş bê hûn carekê dî sersera serçavara hatine Belê temaşevanên hêja em îro jî hatin dawiya bernameya xwe em carekê dî ji her sê pêşbazên xwe re dibêjin spas û mala we ava ji îro bişûn da di tevahiya jiyana we da em serkeftinê ji bo we her siyan dixwazin heta hefteyekê dî bimînin dixweşiyê de dem baş.